iwe Ke wazibuza ukuthi phakathi nendawo kukuphi? Iye, phakathi naphakathi kwephasi kuthiwa kulapha eEcuador, okuyindawo elapha ke northwestern South America. Umbuzo omunye engizibuza ukuthi ke wazibuza wona ngilowo ukuthi iEcuador nakuyiphakathi nephakathi lephasi eSouth Africa pha ngengiliphi idorobho nofana ke indawo engiyo ephakathi nendawo? Pendulo ngethi yiBloemfontein. Ngiyo ngokuya kokuqalwa kokunzinza kweSouth Africa engiyo ephakathi naphakathi. ngamalanga ziyakhala Sun City ifikile ubumnandi bomvumo umjido nobuhle beSun City. Thenga itikiti lakho njenganje. Amatikiti athengiswa iTicket Pro neSpa athoma ku350 uya ku1750 we VIP. #ziyakhala Sun City.